дар ҷомеаи муосир бонувони фаъолу равшандилу соҳибмаърифате ки дар рушду нумӯи илми тоҷик саҳм мегузоранд кам нестанд. яке аз чунин бонувони соҳибхират олимаи шинохта, доктори илмҳои филология, профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон Моҳира Мирзоева мебошад, ки қариб 30 сол боз ба шогирдон дарс мегӯяд. саҳифаҳои рангини хотироти ин бонуи фазилатпеша, ки саропо аз анбори хирад аст, воқеан ҳам василаи ибрату омӯзиш барои наслҳои ҷавону имрӯзиянд. бачагии ман аслан дар ду ҷо гузаштааст, ҳам дар деҳа ва ҳам дар шаҳр. ман дар кӯҳистони Ашт дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадам. аслан ман дар оила фарзанди дуюм ҳастам. вақте ки ҳамин аз хотираҳои бачагӣ ёдовар мешавам, ба назарам чунин менамояд, ки бачагии воқеиро дидаӣ, бо ҳамон соддагиҳо, бо ҳамон афтидану хестанҳо, албатта бо ҷангу ҷӯшҳои кӯдакона, ки ин чизе албатта табиӣ аст. бозиҳои гуногун мекардем ва албатта бозиҳои мо дар шаҳр, дар деҳа тафовути калон дошт. дар деҳа ман сангчабозиро дӯст медоштам ва ҳамроҳи духтарҳои тағоям, духтарҳои аммаам, дугонаҳоям, ки дар деҳа бо онҳо ҳар тобистон мо якҷоя ба об мерафтем, сангчабозӣ мекардем. ба байни онҳо ман ҳамеша муваффақ мешудам, чунки бениҳоят бозии дӯстдоштаи ман буд. ғайр аз ин як чизи дигаре ки ба ман бисёр писанд буд, ҳамроҳи дугонаҳоям шеърхонӣ мекардем ва шеърҳои гуногун мехондем. дугонаҳоям низ ниҳоят шеърдӯсту шеърдон буданд. машғулияти дигари мо ба лаби чашма барои об рафтан буд. бобои падариам бисёр шахси аҷиб буданд, иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Неъматулло Мирзоев. мо бобоямро ниҳоят дӯст медоштем. хусусан аз басти шабона, вақте ки он кас субҳидаам ба хона меомаданд, омадани он касро бесаброна интизор мешудем, чунки ҳатман дар борхалтаашон як тӯшае барои мо наберагон доштанд. ҳамчунин бобоям баъд аз он ки тӯшаҳояшонро ба мо, савғотиҳояшонро тақсим мекарданд, мо мехӯрдем. чунон як шодмону хуррам дар гирди бобоямон ва бибиямон ҷамъ мешудем. бобоям мегуфтанд ки агар ҳар касе барои нӯшидан оби тоза биёрад, ман ба ӯ боз ширинӣ тӯҳфа мекунам. албаски барои мо ҳамон ширинӣ аз ҳама чизи лазизу аз ҳама чизи азиз менамуд, зуд сатилҳоро гирифта ба лаби чашма барои об мерафтем. ҳамчунин машғулияти бисёр дӯстдоштаи ман баъд аз бонучини зардолу ҳаштаг кардан, яъне қоқ кардан буд. мо онро дукафон мекардем ба рӯи коғазҳо ё қуттиҳои чӯбӣ. хуш рӯй карда онҳоро пайи ҳам мегузоштем ва ҳамин донакашро шикаста, мағзашро баъд аз нимхушк шудани ин зардолуҳо дар мобайнаш гузошта, онро ҳатман дар як зарф гирд ҷамъ мекардем, ки як бисёр хӯрдании лазиз буд. аз ҳама он чизе ки имрӯз ба таври сунъӣ бачаҳои мо мехӯранд, гумон мекунам он беҳтарин ғизо буд. ҳам аз нигоҳи экологӣ тоза. донак ҷамъ мекардем, донакҳоро мешикастем. ҳар тобистони мо дар деҳа мегузашт. ҳамин ки дарсҳоямон тамом мешуданд, падару модарам моро ба деҳа мебурданд ва кӯшиш мекардем ки ба хоҷагии бобоям ёрӣ расонем. илмат ба амал чӯёр гардад, қадри ту яке ҳазор гардад. ин байти ниҳоят дар миёни мардум машҳур ба шахсияти доктори илмҳои филологӣ, профессор Мирзоева Моҳира Маҳдиброҳимовна ниҳоят муносиб аст. зеро Моҳира Мирзоева яке аз шахсиятҳое мебошад, ки на танҳо дар миқёси факултети журналистика, на танҳо дар донишгоҳ, балки ҳатто дар ҷумҳурӣ ҳам маълуму маъруф гаштааст. Моҳира Мирзоева аз зумраи он донишмандоне аст, ки агар ба фаъолияти илмии он кас назар андозем, хеле пурмаҳсуланд. нисбат ба худ ҳам нисбат ба шогирдон ниҳоят серталаб мебошанд ва дар давоми фаъолияти
педагогӣ, фаъолияти илмияшон аллакай ба муваффақиятҳои хеле назаррас ноил гаштаанд. интихоби касб низ ниҳоят дар мо аҷиб шуд. ман аввал ҳуқуқшинос шуданӣ будам. ба факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллӣ ҳуҷҷат супорида дар ҳамон ҷо таҳсил карданӣ будам. ҳамин хел орзу доштам. лекин бо тавсияи шодравон амакам, забоншинос, дотсент аҳмадҷон неъматов, падарам ҳуҷҷатҳои маро ба факултети ҳуқуқшиносӣ НЕЮ ва факултети филологияи тоҷик месупоранд. ҳолон ки ман омодагиам андаке фарқ дошт. албатта ҳам ба забону адабиёт таваҷҷӯҳ доштам, ҳам ба ҳуқуқ як шавқи беандоза доштам. он вақтҳо чандон инқадар тафовут нагузоштам ва бисёр вақт мегӯянд ки пушаймон нашудӣ, мегӯям не, хушбахтона не. ва албатта ҳарчанд худам ҳуқуқшинос нашудам, имрӯз ана ҳамин орзуи маро духтарам ки дар курси дуюми факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи худам он таҳсил мекунад, хосиятбону онро амалӣ карда истодааст. ва аз он ки забоншинос шудам пушаймон нестам. барои чӣ пушаймон нестам? чунки тақдир аз пушти ин касб маро бо онҳое рӯбарӯ кард ки шарафи кор кардан бо онҳо на ба ҳар кас муяссар мешуд. яке аз онҳо шодравон Баҳриддин Камолиддин, устоди беназири мо. аз ҳамон давраҳои донишҷӯӣ ба устод меҳр мондем, чунки тарзи дарсиаш он ҳам дигар хел буд. ба ҳар як донишҷӯ кӯшиш мекарданд ки таваҷҷӯҳ кунанд, усули хосаи дарсдиҳӣ доштанд. ва ҳамин хел иттифоқ афтод ки аз рисолаи дипломӣ то рисолаи номзадиву докториям устод ба ман роҳбарӣ карданд ва дар самти илм ҳар он муваффақияте ки имрӯз дорам ба шарофати роҳнамоиҳои устод ва ба шарофати заҳматҳои падару модари азизи ман аст. бонуи донишманд моҳира мирзоева 11 июли соли 1973 дар ноҳияи ашти вилояти Суғд дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 88 шаҳри Душанбе шомили факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи миллии Тоҷикистон мешавад ва соли 1995 онро бо дипломи аъло хатм намуда бо рохати Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо даъвати устодон ва меҳру рағбати хеш ба олами илму пажӯҳиш фаъолияти кории хешро дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оғоз мебахшад. агар фаъолияти расмии омӯзгориам ро ба назар гирем, ман 1 сентябри соли 1995 баъд аз хатми факултети филологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба факултети журналистика ба кор омадам бо роҳнамоии устоди азизам Баҳриддин Камолиддинов. он ҳам бисёр як аҷиб буд. чанд рӯз қабл маро дар саҳни донишгоҳ диданду гуфтанд ки моҳира, намебиёӣ бо ман кор кунӣ? он вақт тақсими анамин ба соҳаҳо тақсим кардану бо кор таъмин кардани хатмкунандагон ба дӯши Вазорати маориф буд ва бо рохати Вазорати маорифи Тоҷикистон ман бояд ба кафедраи адабиёти классикии факултети филологияи тоҷик ба кор мерафтам. як рӯз ман ба ҳамин кафедра ба кор рафтам. як рӯз танҳо кор кардам. он вақт шодравон Худои Шарипов мудири кафедраи адабиёти классикӣ буданд ва устод бисёр мехостанд ки дар симои ман як шогирди сазовор тарбия кунам. ман аз рӯҳи устод узр мехоҳам ки адабиётшинос нею забоншинос шудам. ҳамон рӯз хайр баъд аз он ки устод маҷлиси кафедраро баргузор карданд, ба назарам чунин намуд ки ба адабиёт нею ба забон шавқи бештар дорам. баъд аз маҷлис баромадем, чунон ғамгин шудам, надонистам чӣ кор кунам. ашк гулӯгирам кардааст, чунки чанд рӯз қабл ман ба устод ҷавоби рад дода будам. чӣ кор карданамро надонистам. рост ба хона омадам ва ба модарам гуфтам ки ҳамин хел шуд, ман дигар дар он кафедра кор намекунам. ба назарам чӣ намудааст, беҳтарин устодон дар ин кафедра дарс медоданд. як муҳити адабии бисёр солим буд.
تنها یک محیط آرزو کردنی بود. اما به نظر من جوانی بی تجربه چی نمود راستی ندانستم. بعد از اون وقتی که با مادرم بوده شدی واقعه رو نقل کردم گفتم که خیز به خانه استاد رو اون کس نمیگویند، اون کس نهایت انسان خوب هستند. بعد با راهنمایی دختر تقوی ملکه که خانه استاد رو میدونست ما به خانه استاد رفتیم. وقتی که از واردی حوله استاد گشتیم در روی کد می نشستم. مرا دیدند و نیم تبسم کردند. آمدی؟ گفت خلاصه نشستیم ضیافت کردند. دخترانی استاد به حال جانمان نماندن و همه روز ما رو مهمانداری کردند و گفتند که پگاه بیابد. هنگامی کار معلمه خیلی جدیان در درس سخت گرفتن نسبت به دانشجویان و البته این کار خوب است. دانشجویان هر وقت که درسشان تمام می شود و سال دیگر می شود آمده حتما از کافدرا طلب میکنند که این سال هم به ما معلمه درس دهد. طرز درسگذاری معلمه دیگر است. فهمانیدن درس، پرسیدن درس، معاشرت با دانشجویان، معامله با دانشجویان و بسیار دخترها من شاهد میشم که اومدم حتی مادر مراجعت کرده به معلمه گپ میزنند. خرسند میشن که چون معلمه درسشان میدهد. هر وقتی که ما این چیزها رو میبینیم البته ما هم خرسند میشیم که چون معلمای مشفق و مهربان درس میدن در کافدرای ما. доктори илмҳои филология профессор моҳира мирзоева фаъолияти илмию амалии хешро дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ба ҳайси ассистенти кафедра шурӯъ намудаву минбаъд дар кору вазифаҳои гуногун фаъолият намудааст. аз ҷумла раиси шӯрои занони факултаи журналистика, дотсент, докторант, мудири кафедра ва аз соли 2020 инҷониб профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултаи журналистикаи донишгоҳи мазкур ва аз моҳи майи соли 2023 котиби шӯрои диссертатсионии назди донишгоҳи миллӣ мебошад. дар донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар аз фанни забони давлатӣ ва маҳорати суханварӣ низ дарс мегӯяд. бинобар сафарҳои хизматӣ борҳо дар муассисаҳои олии вилояти Суғд, Хатлон, минтақаи Рашт ва шаҳри Кулоб низ рафта дарс гуфтааст. лев николаевич толстой як сухани бисёр олиҷаноб дорад. мегӯяд ки муаллими ба камол расида ҳамонест ки меҳри шогирд ва меҳри касбро ба ҳам тавъам мекунад. ҳаминро пай бурдам ки шогирдон аввал ба муаллим унс мегиранд, баъд фанни ӯро мехонанд. ана ҳамин чизро дар дарсҳои худам ба мушоҳида гирифтам ва оҳиста оҳиста он аз ҳад зиёд сахтгирие ки дар оғоз доштем онро андак ба эътидол овардему муносибатро ҳам ба шогирдон ва ҳам ба тадрис дигар хел кардем. чунки агар шогирдонро дӯст надоред, касбатонро дӯст надоред, шумо ҳаргиз муваффақ намешавед. як чизро пай бурдам. мардум бо умед фарзандонашонро ба назди шумо мефиристанд то ин ки аз шумо як чизи нав омӯзанд ва касби камол кунанд. аз муаллим на танҳо дониш, ҳатто фазилатҳои некро низ омӯхтан мумкин аст. яъне муаллим тимсоли фазилатҳои неки инсонӣ, манбаи донишу хираду ақли воло бояд бошад. ана ҳаминро хуб дарк кардам. имрӯз ҳаёти худро бе шогирдони худ, бе донишгоҳ тасаввур карда наметавонам. чунки қавли як хонаи дуюми мо аст ки мо дар он касби камол кардем, ташаккул ёфтем ва дар ҷамъият мавқеи худро пайдо кардем. яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи хислат муносибати муаллима ҳамчун як инсони комил, як инсоне ки ҳар нафаре ки бо ӯ як маротиба як чанд дақиқа агар ҳамсӯҳбат шавад аллакай дер боз дар хотираш боқӣ мемонад ва дар ҷустуҷӯи чунин ҳамсӯҳбат, дар ҷустуҷӯи чунин дӯст, дар ҷустуҷӯи чунин шахсият мешавад. яъне некбин ҳастанд, некрафтор ҳастанд ва пайваста кӯшиш мекунанд ки ҳар мушкилӣ, ҳар масъалае ки набошад бо некӣ ба анҷом расад.
استادی دانشمند و فضیلت پیشه ماهیره میرزویeva در فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان به حیث پروفسور کافدرای اسلوبشناسی و تحریر ادبی به دانشجویان هنگام تدریس بیشتر از تازگی‌های زبان و بیان مطلب تاکید می‌نماید. او می‌کوشد درس‌هایش را در سطح بلند علمی و متدی گذراند. خصلت‌های خوب انسانی، کاردانی، سختگیری و سرطلبی او را شاگردان خوب می‌دانند و آنها همیشه کوشش می‌کنند که از دانش و تجربه بای و خصلت‌های نکوی استادشان سری وقت و به قدر حال بهره بر گردند. شاگردان ما باید زبان مادری خود را دانند. معیار استفاده واحدهای آن را خوب دانند، خوب از خود کنند. چون که ژورنالیستیک کار با زبان است. اگر یک کلمه بیجای انتخاب کرده شود، مطلب ژورنالیست و خواننده او نادرست میرسد. حالان که هدف تاثیر رساندن به افکاری عامه است، همچنین او را از واقعه و حادثه های عالم خبردار کردن. و غیر از این یک چیز دیگر رو پی بردم که مردم امروز از مواد وسایط اخبار عامه زبان را می آموزند. یعنی تقلید به همین روزنامه‌نگاران ما میکنند. بنابراین گمان میکنم زبان وسایط اخبار عامه یعنی زبان میدیا متن‌های ما باید اصیل باشد. همان اصالت زبان هزار ساله ما را در خود تجسم کرده توان. در زمینه سمت علمی کار خود شاگردان زیادی را علاقه تربیت کردن و تربیت کرده ایستادند. از جانب دیگر شاید به همین چیز زمینه گذار خصلت‌های شخصی خود ماهیره میرزویeva باشد، زیرا معلمه میرزویeva نهایت سرطلب، نهایت مهنت دوست و پرکار هستند. فکر میکنم که یگان لحظه زندگی ماهیره میرزویeva به مهنت نمیگذارد. همیشه مثل شخصی که میخواهد به همه نیکی کند، به همه دستیاریش رسد، همیشه به فعالیت مشغول است. وقتی که ما امروز به دانش و مهارت و ملکه دانشجویان خود را سنجیدنی شویم، برای احساس میکنیم که اون در یک سطح نیست. آنهایی هستند که با خواهش خود از روی شوق و ذوق همین کسب را انتخاب کردند. البته شاگردان تصادفی نیز بسیار. با وجود آن ما کوشش میکنیم که وقتی که آنها به همین صنفخانه وارد میشوند آنها رو بیکار نگذاریم. حتما با آنها نیز یک چیز آموزیم، وادار کنیم آنها رو. چون که یک قسم دانشجویان ما تنها با توسط وادار کنی دانش می آموزند. اما آنهایی هم کم نیستند که با شوق مقاله می نویسند، برنامه تهیه می کنند، برنامه های رادیویی، مصاحبه ها می آرایند. به نزد ما بسیار می آیند. بسیار خواهش می کنند که معلم مصاحبه ده. امروز ما رو می سنجند، ما امتحان داریم. من هرگز آنها رو ناامید نمی کنم. یک مصاحبه خوبی می دهم که تا اینکه او هم خرسند شود، شوقش به همین کسب زیاد شود. البته ما نازکی های زبان تاجیکی رو می آموزیم. چون که برای تهیه متن این نهایت مهم است. برای بیان مطلب نهایت تاثیرگذار است. عالمه زبانشناس، دکتر علم‌های فیلولوژیا، پروفسور ماهیره میرزویeva و یک زمره شاگردانش که آینده پیشه ژورنالیست شدن را دارند، آموزش علم و دانش را تشویق و ترغیب نموده، پیوسته تاکید می‌نماید که برای در آینده موفق شدن آنها باید که معیارهای زبان ادبی را رعایت کرده، فکر و اندیشه‌های خود را آزادانه و روشن و واضح بیان کرده توانند. البته توصیه اولینی که ما میدیم این مطالعه است. چطوری که قبلا گفتیم ژورنالیستیک این کسب یونیورسالی است و تنها در یک ساحه محدود شده نمیتواند. تنها با دانستن ژانرها ژورنالیست شدن ممکن نیست. ژورنالیست امروزه باید زبان را خوب داند. با ادبیات بدیعی، با فرهنگنامه ها آشنایی داشته باشد. شعردان و شعرفهم باشد. از خزینه زبان عمومی خلقی، از ایجادیات دهنکی خلق، فولکلور نیست، برخوردار باشد. چون که آن چیزهای نمکینی که در آفریده های مردم هست، در هر مورد سخن میتواند که تکان دهنده باشد، تقویت دهنده فکر آنها باشد. به ژورنالیستان آینده میخوام همین را گویم که زبان را آموزند.
در استفاده دلیل ها نهایت احتیاطکار باشند. در انتخاب واسطه های تصویر و واحد های نطق، واحد های زبان نهایت احتیاطکار باشند، چون که آنها برای خود نمی نویسند و به قول عنصر معالی کیکاووس سخن از بحر دیگران گویند. برای آن که ما همچون متخصص، همچون ژورنالیست آینده خوب معرفی شویم، ما باید زحمت کشیم، مطالعه کنیم تا اینکه یک مواد خواندنی برای خوانندگان خود تهیه و پیشکش کرده توانیم. معلم‌ها با هم معامله خوب دارند. در راهروها به دانشجویان مادرند، تربیتگرند، ولی در اودیتوریا معلمای سختگیرند، سرطلبند و این کارشون هم خوب است که دانشجو باید چیزی یاد گیرد. مسئولیت شناسی معلم در سطح بلند نسبت همه چیز، نسبت به کار هم، مثلا به درس ها سری وقت می آیند و هر چیزی که وابسته به کافدر میشد به دانشگاه میشن سری وقت اجرا میکنند. پر مسئولیتن معلم. اگرچند که مهیر میرزایوا در جامعه همچون یک عالمه صاحب معرفت شناخته و صاحب احترام گردیده باشد هم، اما در محیط اویله همسر عاقله و برای فرزندان و نبیرگان مادر و بیبی مشفق و مهربان است. از خوشحالی و موفقیت نزدیکان و پیوندانش سرفراز گشته سعادت اویلوی را یکی از عامل‌های خوشبختی خویش ارزیابی می‌کند. در حقیقت برای زن هم بار زندگی و هم کار و فعالیت در جاده علم، صرف نظر از اون که نه تنها جاده علم حتی دیگر تخصص باشد، بسیار مشکل است و از این مشکلی تنها شخص رهایی می‌یابد که اگر مهنت رو دوست دارد، چون که خود زندگی زحمت است. همین مکتب استاد بوده است که امروز من هم 9 نفر شاگرد دارم، 7 نفری آنها الکی دفاع کردند، 6 نفرشون صاحب دیپلم ها شدند، صاحب درجه علمی شدند و در مؤسسه های گوناگون جمهوری کار میکنند که این باعث افتخار من است. باقی مانده هایش نیست، با نوشتن کارهای علمی مشغول هستند، آنها هم به نزدیکی به اتمام میرسانند و انا همون انعنه نیکی که استاد عزیز ما جاری کردند کوشش میکنیم که اون رو ادامه دهیم تا اینکه نام نیک استاد عزیز ما هیچگاه فراموش نشود، هیچگاه انا همون مکتبی که استاد اساس گذاشتن اون مکتب بسته نشود و اون آتشی که استاد فروزان کردن، آتش علم، آتش محبت به علم که در دل ما شاگردان فروزان کردن هرگز خاموش نشد. با فعالیت کاری و اگر متوجه نماییم در محیط کاری نیز معلمه یعنی زینه به زینه تشکل یافتند، در وظیفه های گوناگون فعالیت نمودند، از معلم قطاری شروع نموده تا معاون دکان اوید به مسئله های علم، همچون مدیر کافدر یک اسلوب شناسی و تحریر ادبی نیز فعالیت کردند و نو واسطه از همان مقامی که داشتند در اون منصب هایی که فعالیت نمودن همون توازن رو رعایت نگاه می داشتن. در سمت تربیت، تعلیم و همچون یک آموزگار خب گذاشتن درس، مثلا درس هایشون به مانند اون درس هایی هستند که شنونده رو خب دانشجو رو هم صحبت رو گویا الله میگوید و وابسته به اون سمتی که خب تحقیقات علمی انجام دادن و درس میگذارن. البته زبانشناس هستند، در این سمت تحقیقات به انجام رسوندن، به زینه دکتری هم رسیدن، همچون دکتر علم‌های فیلولوژیا. خب پروفسور امروز موقع نمایان خود رو پیدا نمودن و این عنوان‌ها رو اون عنوان‌هایی نیستند که وی گرفت، بلکه به اینها سزاوار هست. البته شکریان میکنم که صاحب 3 فرزند دلبند هستند، 2 پسر و 1 دختر. فرزندانم همه‌شون معلومات عالی دارند. اون تجربه پدر و مادرم را که در تربیه ما به راه مانده بودند، آن را من نیز در زندگی در مناسبت به فرزندان خود استفاده بردم. همراه درس تیار میکردیم، درستی و نادرستی کارشون رو من در جایش به مثل آدمی کلان صرف نظر از سن و سال به او میگفتم، به هر کدامش تاکید میکردم و چیزی از همه مهم مهربانی بین آنها رو بسیار میخواستم که تشکل دهم و در این سمت موفق شدم. همچون مادر
آرزو میکنم که فرزندان من در هر کجای نباشند صحت و سلامت باشند، در جاده انتخاب کردهشان موفق باشند، از همه مهمش سعادت خانوادگی داشته باشند. یعنی بخت فرزندان برای من از همه چیز مهم است، سلامتی و بخت و روزی نیک آنها. همچون فرزند آرزو میکنم که هرگز پدر و مادرم بیمار نشد، همیشه در تار سر ما همچون سایبان باشند، چون که ما قوه اساسی ما محض به هستی آنها وابسته است، یعنی به دست دعای نیک آنها نیازمند هستم، چون که هر مشکلی که در حیاتم روی میدهد اولین شخصانی که به آنها مراجعت میکنم این پدر و مادر من هستند. همچون خواهر آرزو میکنم که دادر و خواهرانم، پیوندانم همیشه صحت و سلامت باشند، در کارشان، در فعالیت مهنتیشان موفق باشند، همیشه شادمان باشند و همچون آموزگار به همه شاگردانم در راه انتخاب کردهشان برار و سرسبزی میخواهم. بگذار کامیاب شوند، بگذار بهترین ژورنالیستان باشند. امروز البته وقتی که توسط وسایل اخبار عامه موادی یکی رو مطالعه میکنم و یا خود آنها رو از برنامه‌های تلویزیونی میبینم یا از برنامه‌های رادیویی میشنوم، نهایت شاد میشوم که اینها زمان شاگردان ما بودند. بگذار آنها نیز موفق باشند و همه ما یک جایه بهر گلگل شکوفی تاجیکستان عزیز صادقانه خدمت کنیم. профессори кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии факултаи журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон моҳира мирзоева барои дониш ва малакаи баланди омӯзгорӣ ва фаъолияти босамараш то ба имрӯз бо як қатор ифтихорнома ва нишони аълочии матбуоти тоҷикистон, аълочии фарҳанги тоҷикистон, аълочии илм ва маърифи тоҷикистон ва аълочии радио ва телевизион қадршиносӣ шудааст. мавсуф муаллифи 2 монография, 3 луғати истилоҳоти тарҷумонӣ, як китоби дарсӣ барои ақалияти миллӣ, як воситаи ёрирасон ва зиёда аз 70 мақолаҳои илмӣ методӣ мебошад. ин олимаи худшиносу худогоҳ бо ҳисси баланди миллияш тасмим дорад ки равандҳои тозаи илмиро таҳқиқ намуда дар рушду намӯи илми тоҷик боз ҳам саҳми арзанда гузорад.